Hello, hi. Tu tan cho zeda connection ha lai ti sia chon chin ram chunga lai mi uh, chin ram chunga lai cha an rak tua nak kum le chon a chan le chon a tua tu pol lai cha kan ser piak tu chu tu tan na sharing kan won i tua dinga kan won i thim mi sia I lai cha an rak tua nak kum kha chin ram chunga hen pakhat le pakhat kha ai lo chiao lo e a tua tu zong kha cha kan ser piak tu zong kha ni dang chiao I chu lai mi ni cha hol kan rak ngai lo mu kan ti sia chon lai mi chu kan thai kan to kin cha hol ngai mi kan rak si lo cha chu alphabet pol kha an rak kan ser piak ke chu an ser kum la an kan tua piak kum kha an rak I khat chiao lo chu cha chu na tu tan zonga zai ban tuk ni da kan ni mi phun ta chun naka kan ni dialect ta chun naka lai pian te bentuk zai kan ti lai lu sai te bentuk ashu mera ha kha te bentuk te na cha pol flam ti dim te bentuk te na cha pol kha zai tin da an tua ning city kha ka zo na hen kan tua piak tu ang kum la an chan zong kha ka han pu Stephen ni kyo ne atir mi cha ok hoi in khan cha ok ning in khan kan vun isiar nak chan slaye sia chung kan program kan vun thok na la ye dialect ti mi chung a hen lai mi chu tam pi kan chu dialect ti mi chung a zai ma zat pathlai li rong rang cha hol kha akan tua piak tu la kum la chan kha kan vun zau asia chon pakhat nak bi ka tha do ku ki chin ti mi kha hauni da cha arak kan tua piak hauni da arak kan ser piak ti sia chon Stewart Hudson ne arak tua mi se tha do ku ki chin ti mi cha khi Stewart Hudson ne arak tua mi se zai ti kum da tua kan ti sia chon to thong si ya nga se khun thong khat zariat som nga kum sari arak tua mi si ti se chon ti dim ti mi phun da kan chim chon lai pian ti dim ti mi cha khi a haun da tua kan ti sia chon pau chin hau ne arak chua pi mi ase chu zai ti kum da chua pi mi si kan ti sia chon thong khat zariat som ro kum arak chua pi mi si ti se chun ashu ti mi khe cha khi a haun da arak chua pi kan ti sia chon Reverend Stephen ne arak chua pi mi si ti se zai ti kum da chua pi kan ti sia chon thong khat zariat som ro kum nga kum arak chua pi mi si ti se chun lu sai ti mi khe an cha khe a haun da a chua pi kan ti sia chon Thomas Herbert Lewin ne a chua pi mi si ti se Thomas Herbert Lewin ne a chua pi mi si ti se thong khat zariat som sari kumli a chua pi mi si ti se chun apanga naga sin ti mi cha khe cha hoi ti kau sela foi nak en zai haune da a chua pi kan ti sia chon Mr. Randall ne a chua pi mi si ti se chu thong khat zariat som kwa kum khat a chua pi mi si ti se chun hakha cha ti mi hakha hol cha ti mi khe haun da chua pi kan ti sia chon AGE Newland ne Newland ti mi chu ra kap boy sim rang ral kap asia chuni chun zai ti kum da chua pi kan ti sia chon thong khat zariat som kwa kum lia arak chua pi mi si ti se chun mera cha he a haune da a chua pi kan ti sia chon RA Lorraine ne chua pi mi si ti se RA Lorraine ne thong khat zokwa kumsuri kuma a chua pi mi si ti se chun falam cha he haune da arak chua pi ti sia chon Reverend JH Herbert Khop ne chua pi mi si ti se ya chua pi kan ti ti ka ram thok ka chim chang man tok in alphabet pol zai tin da kan tiang tha lai kan to tha lai ti mi pol akan rem tu kan ti lai ma akan ser siam piak tu kha an si e chon hi ka zo na hen pokwa na ka chon ti dim pau chin hau ti si lo in ti dim tlang pin ti dim hol hoi ti ko silo ti dim cha khe ahun da chua kan ti sia chon Reverend JH Herbert Tim Tiam me kan chua mi si ti se chun chu min dat chu khe ahun da an cha chua ti sia chon an cha a ser piak kan ti sia chon Reverend N Edson ne chua mi si ti se chun
ปลายขัดนักคูมีจ้าเคเขาดัชว่ากันที่เสียจน E.W. Francis เนี่ยทองคัดจุกว่ากุมสมทุมกุมมาชวมีสีที่เสียอีชูมินดัดข้ากุมข้ากันวนชิมเช็ดเนี่ยทองคัดจุกว่ากุลลักว่าขันชวมีสีที่เสียจนตีดิมจงเจ้าReverend J.H. Herbert เนี่ยชวมีเสียทองคัดจุกว่ากุมชากุมมาชวมีเสียอีฟลามจงข้าทองคัดจุกว่ากุมชากุมมาชวมีเสียจนapalai ni naka zau tung cha hoi ti kau se lo zau tung cha ke ahon da arak chua pi kin ti se chun po khua miang ne chua pi me si ti se thong kha su kwa som thum kum khan chua pi me si ti se chun palai na nga naka lemi ti mi cha ke ahon da chua kan ti se chun u ong boy ti mi ne thong kha su kwa som thum kuma chua pi me si ti se chun matu cha he ahon da chua pi kan ti se chon Reverend Johnson le ngai tim ti mi ne an chua pi ti se thong kha zu kwa som nga kumli kum rong a an chua pi me si ti se chun dai cha ti mi he dai cha hoi ti kau se lo lai cha chu haun da chua pi kan ti se chun Miss Hilka So Hartman ti mi ne chua pi ti se Miss Hilka So Hartman ne chua pi me si ti se thong kha zu kwa som sri kum ruk kum rong a hen rak chua pi me si ti kha cha kan re ti ka kan kho me se chu cha a chua pi kan ti ka e a hrim pi kha a chen pi kha an ven chua pi ti na kha selo I chu kha chu cha hol ngai bak lo mi kha alphabet na kha ang kan to piak chom te ben tu kha si chu kha cha ngai chia chang nan chu ti deu chun se tia an ven kan rem piak an ven kan thlen non piak mi a me chu ni hin kan chan zong a pi zul in kan ven pan mi zong kha tam pi a me chun alphabet pol zong kan hlot mi pol kha tam pi ta chun na ka ha kha cha asia chun volai kha VAWLEI volai ti asnain il hlan leo an rak to ning chun VOLE kha volai tin khan rak tel kha se I ta chun na ka thi alphabet na kha ai che thi a khan thi o kan rak an rak kan to piak na ni hin kan chen chun thi atang ai dak mi te thi kha hun khan ase te ban tuk in khan alphabet zong kha chen khat in kan ma la kan mi phun dialect chiu ni khan consortium kan ma la kan cha chiu kha consortium chin thlo ma kha si chu achian pin atlang pin akan chhuat piak tu pol chu an si ti kha he ka hen ton bia kan rel ti ka kan mu kho mi ase chu lai mi phun kan ton bia la kan nun phung a pe tlai tu tan na in share un ro du mi si or phun se chu kan youtube ka subscribe fak to ve an hu zonga ben to kan mi phun kan nun phung kan hol kan cha la kan ton bia ha pe tlai video tam pi kan rak thla thla ma lai rak chat thla ma lai or phun se chun kan mi phun lai mi phun chin mi phun thang chau ve se kan hol cha nun phung kong a thang chau ve se ti ni du chon kan youtube ka subscribe fak to ve ti zong kha adong nak bi ka unen cha than du mi sen hu video tu ani tong than te lai bye